салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Хушомадед ба эфири навбатӣ биё гап занем ду. Биё гап занем ду яъне имрӯз биё гап занем ду ба забони туркӣ аст ва ба забони туркӣ ин мешавад ҳади конушарам. Ҳади конушарам. аз як овоза бисанҷем то ки овоз чӣ хел аст. хоб ягон нафар бошад, агар нависанд ки овоз хуб бошад, идома бидем. дар ман овоз хуб аст. хоб дӯстони арҷманд, имрӯз эфири мо аз забони туркӣ мешавад ва касоне ки бори аввал дар ин биё гап занем иштирок доранд, ҳар ҳафта рӯзҳои якшанбе соати 8 ин идеяро гӯем ки пешниҳод мекунем, яъне касоне ки дар эфир бошанд савол метиҳем ва шумо ҷавоб мегардонед. Ба ҳамин тарз чӣ кор мекунем, мо шумо гап заданро ёд мегирем. Гап задан аз ҳамон забоне ки гап заданро ёд мегирем. Гап задан аз ҳамон забонеро ки ҳамон рӯз мо шумо эфир дорем дар бораи ҳамон забон. Бахшиши зиёд камтарак ана тоғрикунии эфир рафтестай. хоб як дақиқа маъзарат. хоб Фарҳод Теҷи омаданд. Фарҳод Теҷи, салому алайкум. Ва алайкум салом. Хушомадед бародар Фарҳод. Бахшиш дӯстони азиз, каме мегӯем ки вақти шумо нагирифтем, то эфира тоғрӣ мекунем, то чӣ мекунем ки овоз фикр мекунам хуба. овоз иншоалло ки хуб аст.
خب فرهاد تجی سلام یکم و علیکم سلام، خوش آمدید. چی حال دارید که؟ شکر خدا خوبیم. تنجین شما نغزین سازین، شما چی حال دارین؟ درخشان پرو سلام علیکم سازین خوبین معلم. شکر خدا خوبیم تنجین و علیکم سلام، خوش آمدین. شما چی حال دارین؟ درخشان پرو یکی از подписчикони фаъоли канали мо ки ҳам дар сообщество фаъол ҳастанд ва ҳам дар тамошои наворҳо. хоб дуюм лайк. ташаккур дурахшон, овоз хуб аст, хеле хуб. дилшод теҷе ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дилшод теҷе қатъи фарҳод теҷе яке аз дӯстони қадимӣ ҳастанд. дер боз набуданд. хоб алҳамдулилло ки боз пайдо шуданд ва умед дорем ки дигар ғайб намезананд, бо мо мебошанд. хоб фарҳод теҷа шукри худо, мо ҳам созем. аз шумо пурсем. шукри худо хубем тенҷем. намедонам шумо дарак дорен надорен. яъне мо бигем ки як фикре, як идея дар сармон омад ки гуфтем ҳар ҳафта рӯз якшанбе як эфир кунем ва биё гап занем. номуша мондем. ҳар ҳафта аз як забон саволҳо пешниҳод мешавад ва дигарон ҷавоб медиҳанд. 10 савол пешниҳод мешавад ва дигарон ҷавоб медиҳанд. ба ҳамин эфир тамом мешавад. шояд 10 дақиқа давом мекунад, шояд ним соат, шояд 1 соат. ин вобаста аз ҷавобҳои шумо ҳастанд дӯстони гиромӣ. ташаккур дилшод, саломат бошед. ташаккури зиёд. хоб агар 6 нафар ҳастанд омода бошед, саволҳоро сар кунем то ки вақти шуморо нагирем ва видеоам дароз нашавад ки дар оянда шояд ки нафаре тамошо кунад ин наворҳоро. хоб дурахшон пурро менависанд ки эфиртонро дери бад кардем. эфир дери бада ба вақташ кунем. ба вақти тоҷикистон бале дери бад мешавад, соат 10 ҳаст. аммо баъзеҳо масалан дар Россия соати 6-7 ай кор меоянд, то бигем истифода мекунанд ки худаш соати 8 мешавад. ба ҳамон хотир дар ин вақт мондем шумо. хоб фарҳод ҷака, ман ҳар рӯз дар сообщество ҳастам, лекин бибиёмон мегуфтанд ки ба хонаи дӯсти худ бисёр марав. ҳарчанд азиз бошӣ, оқибат хор шавед. Не хеле нестай. бале шумо ҳам ҳастем дар саволу ҷавоб хеле фаъол ҳастем. бале ӯ шеъри шуморо мо ҳам медонистем, лекин дарозе дар хотир нестай. як 4 мисра шеъре. яъне 2 мисраи ахирша мегӯяд ки бар хонаи дӯсти худ бисёр марав, ҳарчанд ки азизи, оқибат хор шавӣ. хоб ин хона нестай ки канал ай. ҳар рӯз биёен. хоб биё гап занем. қисми якум дар бораи англисӣ буд, яъне саволҳо ба забони англисӣ буданд. 10 савол буд. хоб касоне ки саволҳоро мехоҳанд ки бибинанд, метавонанд ки аз қисми якум тамошо кунанд. ҷавобҳо мухталиф мешаванд, яъне як саволҳое нестанд ки як ҷавоб дошта бошад. ҳар кас аз пеши худаш метавонад ки чандин ҷавоб буда. хоб дигар дӯстони гиромӣ, меравем дунболи саволҳо. хоб туркӣ аст имрӯз. бале туркӣ. хоб саволи якум. мерҳаба.
خب مرحبا، وقتی یک نفر مرحبا گفت شما چی جواب میتین؟ هر کس از پیش خودش بنویسد مرحبا. خب این مرحبا در جای مرحبا میتوانم که شما را سلام علیکم بگم. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. خب یک نفر مرحبا گفت، نفر دیگر چی میگوید؟ خب یک نفر سلام علیکم گفت، نفر دیگر چی میگوید؟ یک نفر سلام گفت، نفر دیگر چی میگوید؟ یک نفر گفت که هر کسی مرحبا، نفر دیگر چی میگوید؟ لطفا هر کس سوال جواب خودش بنویسد. در سرخوان زبون مرحبا نوشتم، بله درست. فرهاد تجی مرحبا درست. فرهاد تجی علیکم سلام درست. درست. خب فرهاد تجی مرحبا درست. درست، بهترین. خب درخشون پرو مرحبا درست. خب این لهجویش گرفتم درست خیلشم. مرحبا مرحبا. بعضی ها مرحبا میگن، بعضی ها مرحبا میگن. مرحبا مرحبا. خب فکر میکنم که همه با این سوال جواب دادن، اگرچنده که یک 7 نفر نشون دسته، اما خب دلشاد، فرهاد، درخشان، دسترخوان زیبا 4 نفر، 4 نفر جواب دادستن. خب دیگرها از پس پرده کم کم نویسین، انشالله که فایدهتون داره. خب یکی ترکیه میره نخی. خب یک نفر günaydın گفت، چه جواب میتین؟ günaydın، günaydın، günaydın. مرحمت. فرهاد تجی günaydın، Dilşot تجی günaydın، دسترخوان زیبا günaydın، درخشان پرو günaydın. بهترین، بهترین، خیلی خیلی عالی. سنه da günaydın، خیلی خوب. درخشان پرو صبح بخیر، بله ترجمهش. دلشوت تجی سال، سنه da بهترین، بهترین. خیلی خیلی فعال هستین، خیلی فعال. خب فکر میکنم که اکثریت جواب دادن. بگذاریم به کلمه دیگر یا که سوال دیگر. Tünaydın. Tünaydın. Tünaydın چی؟ با tünaydın چی جواب میدیم؟ Tünaydın. خب اگر اون نفرانه که اگر وقتاشون باشه و مثلا در نزد کامپیوتر شدگی باشن یا تلفن دارن که باشن تیز نوشته بتونن همین ها رو مثلا همون شکل ترکیش بنویسن tünaydın و تیره مونن ترجمهش کنن، خوب میشه برای که کسانی که نو آموز هستن یاد میگیرن. tünaydın. خب فرهاد تجی سنه da günaydın نویسین. tünaydın گفتیم، tünaydın. دسترخوان زیبا tünaydın درست. درخشان پرو tünaydın درست. بهترین، خیلی عالی. خب فرهاد تجی tünaydın درست. درخشان پرو tünaydın درست. دلشاد تجی tünaydın درست. درخشان پرو با تاجیکی چی میشه؟ tünaydın روز بخیر، روز بخیر. یعنی добрый день میشه به زبان روسی. добрый день. خب اینا دلشاد تجی نوشتش، دلشاد تجی روز بخیر نوشت، بله روز بخیر میشه به زبان روسی добрый день. به زبان انگلیسی good afternoon. به زبان عربی نهارک سعید. به زبان با چی داریم؟ کدام زبان رو درس داشتیم؟
Tünaydın, добрый день, روز بخیر، نهارک سعید و خب حاضرش فکر میکنم که همین است. Tünaydın روز بخیر بله. Günaydın نمیشه ولی روز بخیر. Günaydın صبح بخیر میشه. Günaydın صبح بخیر یعنی доброе утро. Доброе утро günaydın. Tünaydın روز بخیر. Tünaydın روز بخیر. فرات جاکن من لیکن این کلمه رو یکم بار میفهمم ولی این کلمه قدر به کار برده نمیشه یعنی همچون یک سوال آوردیم که در بین یکم سوالی تعجبی بود که مردم بگن که جوابی چی بود اما کم آدم استفاده میشه کم آدم استفاده میبرن یعنی در کتاباشون بسیار هسته و در گفتگو ایگونلر استفاده میکنن خب میگذاریم به سوال چهارم یک نفر ایگونلر گفت شما چه جواب میتین؟ İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dilşod Ece Turko بسیار iyi günler میگن بله درسته گپی دلشد درسته زیادتر iyi günler استفاده میکنن چگونه که پیشگی گفتیم Tünaydın در کتاب ها بسیار آمدگی است اما در گفتگو iyi günler هست iyi günler خب راه با سوی جنت سلام علیکم من 7 ماه در ترکیه بودم این سوال نفهمیدم راه با سوی جنت برای این کم استفاده میکنن گفتن که Tünaydın در کتاب بسیار میاد اما در گفتگو صحبت های روزمره ده iyi günler میگن خب مرحمت iyi günler جواب دادن دلشو تیجه درخشان پرو فراغت تیجه دسترخوان زیبا راه با سوی جنت ساو نوشتیم هم سوال در نظر داریم فکرم سوال ها خب سوال پنجم iyi akşamlar iyi akşamlar یک نفر اگر گفت که iyi akşamlar نفر دیوم چی میگه iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar مرحمت خب دسترخوان زیبا iyi akşamlar Dilşot Ece iyi akşamlar Ferhat Ece iyi akşamlar Durakşon hazır komentari rayca bilmem комментарий болу рафт Дурахшон про шом бахайр iyi akşamlar bale iyi akşamlar шом бахайр мешавад роҳ ба сӯи ҷаннат iyi akşamlar бале дуруст ташаккур аз ҳамаатон хоб меравем ба суроғи саволи шашум хоб саволи шашум дар бораи аҳволпурсӣ аммо ба чанд шакл мепурсанд ҳамон ҳамаи шаклош овардагием ки яке дар кортон мешавад хоб як нафар наслсин гуфт шумо чӣ мегӯем мазарат наслсинез гуфт чунки наслсинез якаме боодобтар аст ва расмитар аст наслсинез 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 خب ovozim ki fazla. İyiyim de sarı konsevunuza iyiyim. Teşekkür ederim. خب یک لحظه iyiyim teşekkür ederim. خب میشود دلشد iyiyim siz nasılsınız? بله درست بهترین فرهاد Ece iyiyim siz nasılsınız? Dürüst. Durakşon Pro iyiyim ya siz? خب ya siz ya kemi gayri resmi است نه یعنی بین رفیقا بین
بگیم یارو رفیق دوست جورا استفاده میشه، اما با راست یک نفر نسل سنوز گفتیم یعنی خوب میشه که ایم سیز نسل سنوز اگر بگیم این خیلی خوب تره مثلا. اما گفته شما هم درسته. خب روح به سوی جنت ایم بله çok şükür siz nasılsınız بله درست فرهاد جه. خب خب روح به سوی جنت شما ساول نوشتین ساول میشود ساول ساول یا sen فرهاد دلشو تجی یا sen نوشتین. خب اون siz nasılsınız اگر باشه بهتر میشه و اما این خیلیش هم درسته. ایم siz nasılsınız بله درست. خب دلشو تجی ساول نوشتن بله آن همین است ساول همین ساول نوشته میشود. خب اگر یک نفر دیگه خب بیاین یک جواب تخمینی هم از پیش خودمون بگیم تا که نفرانی که شاید نویسند آینده. جواب مرحبا می شود. جواب سلام علیکم سلام می شود. جواب سلام می شود. جواب هر کسی مرحبا خب مرحبا می شود. Günaydın cevabış günaydın. Tünaydın cevabış tünaydın. İyi günler cevabış iyi günler. İyi akşamlar cevabış iyi akşamlar. Nasılsınız? Cevabış iyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? خب یک نفر دیگه گفت nasılsın. جواب چی می شود؟ nasılsın. nasılsın. مالی ما ترکی را قشلاقی یاد گرفتم چی؟ نه یا sen ya siz هم هست. yani کمی اون kadar resmi نیست بگیم de resmiş siz nasılsınız aslında. خب یک نفر گفت nasılsın. شما چی میگوید؟ nasılsın. Nasılsınız ne bu? Nasılsın? در سرخوزی bu iyiyim. خب iyiyim. Vale. Dilşot Ece iyiyim. Sen nasılsın? Vale dürüst. Farhut Ece iyiyim. Sen nasılsın? Vale dürüst. Farhut Ece çok şükür. Sen nasılsın? Vale dürüst. Behtarin. Kheli Ali. İyiyim. Sen nasılsın? Vale dürüst. Vale dürüst. Behtarin. یک لحظه بخشش efirdeyim efirde اگر وقتتون باشه این efirde میدونین efirdeyim در کانال دنیای زبان ها. خب فکر میکنم که اکثریت جواب دادن. خب جواب بله iyiyim میشود سال بگیم میشود تشکر مثلا iyiyim sağ sen nasılsın? Sen nasılsın? چگونه ki شما گفته. خب işler nasıl? işler nasıl? işler nasıl شد وقتی یک نفر گفت که işler nasıl چی جواب میدیم؟ işler nasıl? işler nasıl? işler nasıl? درخشان فرا معلم از خورد از سیز گفته مراجعت کنیم چی میشه؟ میگن هم خیلی هم میگن یعنی سیز نسلسن مایده هم که باشه برای احترام میگن işler nasıl میشود که درخشان فرا. خب işler nasıl یک نفر گفت که işler nasıl چی جواب میدیم؟ Dilşot Ece seninki nasıl? بله اول مثلا جواب میدیم که بله کارهام خوب است یا که کارها خوب است. بعدا میگیم که seninki nasıl? seninki nasıl ha? seninki nasıl? خب Farhut Ece işler iyi çok şükür iyi fena değil. خب Farhoda راه به سوی جنت çok güzel بهترین راه به سوی جنت. درخشان پرا با توجه چی میشه؟ işler nasıl میشود؟ کارها چخیل یعنی در این توجه که خمون هم هست که وقتی که ما میخوایم
البته چه خیلی سوزی کرو نزده کرو ها یعنی میگیم که کرو چه خیلی کرو. خب روح باسوی جنت ای سوال بله درست تشکر فرهاد تجسنین ki nasıl درست Dilşat öğretmenim ben önce çok şükür iyi yazmıştım. Şey, önce çok şükür iyi yazmıştım. Ha. Önce peşaki yani ki خیلی خوب می‌نویسین. حالا که خیلی خوب نوشتین. یکون چی نداره انشالله که خوب است. خب işlere cevap dodana sağ ol چی میشه و درخشان پرونوشتن سوال یعنی سلامت باشی sağ ol selamat باشی. خب işler nasıl cevabış میشود işler iyi yani korho خوب است یک varyant işler yolunda yani اگه کلمه به کلمه ترجمهش کنیم میشه که کارها در راه هستن نه در راه جرات هستن در راه هستن لیکن از روی معنای جمله وقتی گفتیم که işler yolunda yani همه جا با جا است همه خوب است مثلا به معنای همه خوب است işler yolunda یا مثلا یک وریانت دیگه که bir sorun yok yani yagon muşkila nest bir sorun yok yagon muşkila nest. سوال دیگر نه haber یک نفر گفت که نه haber شما چی جواب میتین؟ خب همین نه haber نوشته میشه اما کمی همون ه تلفظ کرده نمیشه چون که در کلمه مرحبا ه است مرحبا اما مرحبا میگم اما مثلا نه haber هم نیست همین خیلی است نه haber نوشته میشه نه haber یعنی همون ه قریبی که تلفظ نمیشه. خب معلم من میگویم که جوابی işler nasıl çok şükür iyi میشود. çok şükür iyi میشود çok şükür iyi میشود یعنی کارها خیلی çok şükür یعنی چی است خیلی شکر زیاد مثلا خوب است مثلا بله میشود دلشوتجه. خب فرهاد تجه سوال تشکر نیستن بله در به معنای تشکر استفاده میشود یعنی یک نفر işler nasıl çok şükür sağ ol yani teşekkür. Ya nafara o metiyor ki yakın çiz در کارش میپرسم میتشه میگه که sağ ol teşekkür. Ama sağ az kelimeyi salamati اومده گیای sağ az kelimeyi salamati ol boş میشود یعنی انگلیسی بی خب با زبان روسی اگر ترجمهش کنیم بود здоров میشود بود здоров کلمه با کلمه اما با معنای تشکر استفاده میشه ولی درسته یعنی هم تشکر هم سلامت باشه مثلا در سرخون زیبا ایلیک خوبی بله ای خیلی میشود درخشان پرو نه haber چی خبر بله درست ترجمه خیلی خوبش کردن چی خبر یعنی چی گپ خبر فرهاد جی iyi fena değil çok şükür hamdolsun elhamdülillah. خب بهترین دلشوت جی iyilik sağlık senden ne haber بهترین خیلی عالی teşekkür درخشان پرو iyilik بله فرهاد جی sende ne haber بله. خب اینجا senden اگر بگیم فکر میکنم که خوبتر میشود senden یعنی از تو یعنی خبرها از تو چی خیلی است از تو چی گپ خبر است مثلا اما sende de o kadar doğru مثلا میگه که sende یعنی در تو چی خبر اما از تو چی خبر بگیم خوبتر میشود. راه به سوی جنت نه که حوزه ترکا بسیار استفاده میبرند سوال بله درسته نه پیشه گفتم که مثلا یک چی میپرسن اما چیز درست میکنیم سوال یعنی میپرسن که nasılsın sağ یعنی تشکر سلامت باش همین سوال زیاد استفاده میشه درسته. تشکر برادر راه به سوی جنت. خب نه haber یعنی میشود یک واریانت iyidir یعنی خوب است senden خب از تو چی یعنی از تو چی گپ خبر iyilik senden یعنی اول جواب مثبت میتیم یعنی خوب است یا که خوبه بعد میگیم که از تو چی گپ خبر مثلا. خب یک احوال پرسی غیر رسمی یعنی اونقدر رسمی نیست بین رفیقا و جوراها استفاده میشود
Ne var ne yok. Ne var ne yok. Ne var ne yok با معنای چی است؟ چخیلی چخیلی. اگر یک کلمه با کلمه ترجمه کنیم نه var ne yok می شود که چی هست چی نیست چی هست چی نیست. اما در زبان تاجیکی نمیدونم چی هست چی نیست میگن نمیگن یا گزگان معلومات داشته باشد نیست یعنی غیر رسمی است بین جوره ها استفاده می شود یا که مثلا بین معلم و طلبه استفاده می شود مثلا معلم به طلبه مراجعت میکنه طلبه مثلا نوار نیاک میتونم به زبان تاجیکی خیلی ترجمه کردیم یعنی کارها چی خیلی بگیم ایشلر آوردیم چی خبر بگیم خیلی خبر آوردیم نوار نیاک بین رفیقا چی استفاده میشه مثلا واسه یک رفیق میگی اول سازی تنجی یعنی سازی تنجی یعنی غیر رسمی است خب غیر رسمی خب فرمود جای هر شی var her şey iyi anamın her şey var نمیگیم her şey iyi میگیم کی فرهاد her şey iyi خب رو با سوی جمله ne var ne yok ne var ne yok باید چه خیلی میشود سازی تنجی میشود میرد با سازی تنجی ترجمه کنیم سازی تنجی Dilşat Ece şükür her şey var sende ne var ne yok. Yani her şey güzel bir eğer behter meşava ki Dilşat Ece her şey güzel mesela sende ne var ne yok mesela. Ne ki der presiden meşaki bugün ki sende ne var ne yok. Sende ne var ne yok. Hop. Hop. Dilşat Ece şükür iyi balediriz dur akşam bro. İşte fena değil sende ne var ne yok. Ami meşava. Behterin meşava. Çok güzel meşava. Çok güzel. İşte fena değil. Sende ne var ne yok. Behteri میشه خیلی خوب. فراتجه sende ne var ne yok. میشود خیلی. دسترخوان زیبا çok şükür her şey iyi. بله میشود. Ne var ne yok. خب yakın varyantış. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. Yani مثلا در تاجیکی مثلا وقتی که با میخونم اینو که اون گپی نو هسته بعد چی میگم حضورش هیچی گپ نیست یعنی میگیم سوزی تنجی چی گپ خبر میگیم حضورش هیچی اما تنج yani خیلی حضورش هیچی اما تنج خب yakın varyant هم yani yeni bir şey yok yakın çizgi nav نیست مثلا خب iyi gidiyor خب ne var ne yok yeni bir şey yok böyle iyi gidiyor fena değil fena değil ancak kısımda hiç farklı tecrübe yapıyorum fena değil ya varyant diğer iyi gidiyor yani خوب رفته است خوب رفته است مثلا اون حال سلامتی و حیات همش خوب رفته است مثلا خب سوال دیگر را پیشنهاد میکنیم işte Resul Mikrasım Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam şaşırın like teşekkür hoş geldin yeni bir şey yok balediriz خب سوال دیگر nasıl gidiyor nasıl gidiyor اینم غیر رسمی است یعنی اونقدر به شکل رسمی استفاده نمی شود در بین رفیقا و جوری استفاده می شود وقتی که و میخرم مثلا دو رفیق دو جوره مثلا و میخرم میگم nasıl gidiyor nasıl gidiyor nasıl gidiyor yani چه رفت است yani در توجیکی چی میشه همه تنجه شاید هم خیلی بگیم همه تنجه همه عجایبات رفته است یعنی غیر رسمی است همین را بفهمیم ده خب جواب یک نفر گفت که nasıl gidiyor شما چی خیلی جواب میتین چی جواب میتین nasıl gidiyor nasıl gidiyor چرا این همه را آورده هستیم همش به معنای همین احوال پرسی است یعنی چی خیلی سازی چی حال دارید چی حال دارید چی حال داری همش به همین معنا است برای چی اینها را همش آورده هستیم چون که مثلا شما اگر نسلسنز از یاد کنید که در ذهنتون داشته باشه شاید که این واریانت های دیگه هم در تماشای فیلم ها از پیشتون براید در گپزنی بین ترک ها از پیشتون براید و اگر بار اول شنیدسته باشه کمتر تعجب میکنید مثلا چگونه که چند نفر گفت که تنایدن رو من بار اول شنیدستم و همون خاطر آوردیم که همین خیلی کلمه هست در زبان ترکی بنابراین یک جایی که شنیدیم تعجب نکنید
خب فرهاد Ece yeni bir şey yok. خوندم فرهاد Ece iyi gidiyor. Vale درست رسوم کلاس استارو که خب رسوم کلاس میدم نفهمیدم چی رو نظر داشتم. خب فرهاد Ece iyi gidiyor. Fena değil. Çok şükür بهترین درست. فرهاد Ece درخشان پرو این نشن نمیدونم اینه کی رسوم کلاسم سوزاکه نغزاکه تینجاکه همه کسا شکری خدا خوباکم تینجاکم نغزاکم سوزاکم خوش آمداکه خب دست خواهی bu her şey iyi gidiyor dürüst. Roba söyleyeceğine teşekkür iyi. Teşekkür ha. Teşekkür meşavat. Teşekkür. Teşekkür iyi. İyi ne işte gittim dürüst ha. Resim yükselsin bu. Tuzuk. Tuzukmuş mu? Hiç gelirse bunu tuzukmuş mu? خب درخشان çok gidiyor. Yani çok gidiyor. خیلی رفته است. Yani çok iyi gidiyor. اگر بگیم خوب میشه. Çok iyi gidiyor. خب سوالی آخر نه hayat nasıl gidiyor? خب اینم از یک احوالپرسی بین ترک ها است. hayat nasıl gidiyor? hayat nasıl gidiyor? این هم یک هم بهش زیادتر استفاده میشه و این هم رسمی هم با شکل رسمی شما اگر بگیم خطا نمیکنیم چون که بسیار میشنویم یعنی حیات nasıl gidiyor حیات nasıl gidiyor در ترجیکی هم هسته یعنی زندگی چه رفته است حیات چه رفته است حیات خوب رفته است حیات خوبه زندگی چه خیلی مثلا به همین معنی است حیات nasıl gidiyor یک نفر گفت که حیات nasıl gidiyor چی جواب میدیم رئیسجمهور کلاس نویسه که من لفظ شما رو نمیفهمم شما ما را ما شما رو فهمیده استیم فقط هم توزوک نفهمیدیم توزوک ازبکی قرقیزی چیه خب دست خود به الحمدلله çok iyi gidiyor خیلی خوب درخشان پرو hayat çok güzel gidiyor şükür درست فرهاد Ece iyi gidiyor çok şükür fena değil hamdolsun elhamdülillah iyi gidiyor خب دلشاد Ece iyi gidiyor fena değil sende hayat nasıl gidiyor بهترین خیلی خوب دست خود به خدا رو شکر ساز فرهاد Ece sende nasıl gidiyor بهترین درست خب سوال آخران درباره احوالپرسی به معنای چه حال داره چه حال داره یا چه خیله همش همین ضمن همون سوال ششم بود her şey yolunda mı her şey yolunda mı یعنی همین سوال به معنای احوالپرسی چی حال دارد است اما وقتی که یکم بار میشنوه انسان کم ترک الخوان میشه یعنی حتی من خودم یکم بار وقتی شنیدم گفتم چی را در نظر داشته باشه یعنی her şey yolunda mı سوال کردیسه her şey yolunda mı her şey yolunda mı خب کاول بگیم که چی جواب میدیم با ما بگیم که چی معنی داره Roba söyleyeceğine iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Senden bugün behtermiş ha Roba söyleyeceğine. Senden nasıl gidiyor? Senden nasıl gidiyor ha? خب درخشان پرو همین چیزی گفت ما هم همون که جوابش هم میگردانیم یاد کلمه ای رو کرد بله بعضی وقت هم خیلی طوری میگیرم مثلا günaydın tünaydın iyi günler iyi akşamlar ama وقتی گفتن که nasılsın çıkamıyorum ki nasılsın باید که اون جواب بدیم که پیش خدمت اول بگیم که خیلی ما خوبیم تنجی من بچه خیلی سوزی تنجی خب دلشاد Ece şükür yolunda خب فرهاد Ece evet çok şükür her şey yolunda Farhod çok iyi cevap veriyor. خب درست خب bakın her şey yolunda mı? Savolat به معنای چی حال دارد احوالپرسی است. میشود که همه چیز در راه است. اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم her şey چیز yolunda در راه است مو یعنی علامت سوال آیا هر چیز در راه است اما هر چیز در راه است و در نظر ندارد یعنی مقصد چی حال داری همه تنجه همه خوبه مثلا در توجیهی با فکرم که هسته همین چیز که
یعنی همه خوبه همه تنجه مثلا. خب جواب یک وریانت هر şey yolunda. همین چخیلی که سوال کرد کی بود پرزیدوز گفت تک درخشان پرو. درخشان پرو گفت که هم که جواب میتیم وقتی یک نفر گفت که her şey yolunda mı میگیم her şey yolunda. Her şey yolunda. Yakın varyant çe فراموش نکنیم. Her şey yolunda. Yani همه تنجه. همه acayip tak. Her şey yolunda. Diğer varyantış problem yok. Problem yok. Problem همون از انگلیسی گذشته کرده ترکی problem. Problem. حتی در روسی هم problem problem. در توجیک هم بعضی وقت problem میگن اما اصلش ترجمهش مشکله میشه. مشکله. خب دیگه varyant چه دیدیم ها؟ Yani her şey yolunda problem yok. Resim ikrasım hakurat naknemiş. İnşallah kızım hakurat nakne. Farhat Ece teşekkür ederim. خب rica ederim. Dilşat Ece Farhat seçim bırakıyor. Aferin Farhat. Valla bale. Aferin aferin. خب ریسیم کردیم ما حقارت نکردم صحتی سلامتیتون رو پرسیدم خیلی خوب درخشان پرو قطعی ما شما هم به سواد نشین برای ما شده نفهمیدم کی را در نظر داشتم انوشیروان شریفو السلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین برادر انوشیروان شریفو خب سوالای اوید با احوالپرسی تمام شد میگذاریم با سوال هفتم سوال هفتم یک نفر وقتی گفت که انگلیسیce konuşabilir misin İngilizce konuşabilir misin چه جواب میتیم İngilizce konuşabilir misin İngilizce konuşabilir misin دوستانی که اگر لایک نمونده باشن اما لایکاشون اگر بپل باشه یک تاکی مونن اگر پلاکی باشه خیلی نموننش خب یک نفر گفت که انگلیسیce konuşabilir misin چه جواب میدیم اگر بدونم میگم که ما بله من انگلیسی را میدونم اگر ندونم میگم که من انگلیسی را نمیدونم یا اگر واریانت دیگه داشته باشین خودتون بنویسین چی جواب میدیم یک نفر گفت که انگلیسیce konuşabilir misin چی جواب میدیم Кадом переводчик истифода буде стать. Хайра иншаллах переводчикам боша ёд мегирем. Анушервон Шарифов man мехоҳам забони туркиро омӯзанӣ шавад. Ben Türkçe öğrenmek istiyorum. Ben Türkçeyi öğrenmek istiyorum. Nima meşava? Agar xato gufta boshim, xabo shuma bu chikne, isloh chikne. Evet konuşabiliyorum. Sen konuşabiliyor musun? Evet konuşabiliyorum. Sen konuşabiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Dürüst. Oli. Behterin. Xo'p. Farhod. Evet tabii konuşabilirim. Evet tabii. Kelime tabii ham ziyod istifoda meshavad dar zaboni turkiy. Evet tabii konuşabilirim. Xo'p. Robosuy Cennet, Haştum Like teşekkür. Robosuy Cennet, Roy Like. Durafşan Pro, evet biraz biliyorum. Evet biraz biliyorum. Doğru yani doğru. Vale cevabıtın doğru است. Dostani ercümen. Savali haştum. Ata binebilir misin? Ata binebilir misin? Binebilir misin? Ha? Hop at. Asp meşavat. Ha? Ata ba asp meşavat. Binmek savurşudan meşavat. Binmek. İnmek faromadan meşavat. Binmek savurşudan meşavat. Xo'p, ata binebilir misin? Ata binebilir misin? Ha? Çi meşavat? Yani ba asp savurşudan metoni. Maksat ki asp savuri kada metoni. Yani asp ronda metoni. Asp savuri kada metoni. Farhod Ece, peki sen İngilizce konuşabilir misin? Behterin. Cevabı خیلی خوب. خب Dilşat Ece, evet binebiliyorum. Binebiliyorum. خب همون bilirim ki Dilşat Ece اگر بگیم که binebilirim اگر باشه خوب میشه. حالا که سوال با
bilirim omad با bilirim جوابتون بهتر می شود. خب انوشیروان برادرها با همتون موفقیت برای که من هیچی را نفهمیدم چون که ترکی را تماما نمیدونم. شما داوجه سوال کردین که من میخوام زبان ترکی را آموزم چی میشود گفتین؟ باز من فکر کردم که شما زبان ترکی را نمیدونید. شما زبان ترکی را آموختن خواهید اگر مرحمت کانال ما در ابونه شوین. یعنی ویدیو هست برای آدمای نویادگیر زبان ترکی برای آدمای نویادگیر هست. زبان ترکی برای نوآموزان هست. زبان ترکی از کتاب استانبول هست. زبان ترکی در 99 روز است. یعنی چند پاپکا است. یعنی بار بدون ببینید کدامش که چشمتون چسبید همونش رو انتخاب کنید از همونش رفتن میگیرید. یعنی درس ها زیاد است در کانال. Farhod Ece evet binebilirim. Sen binebilir misin? Doğru. Ama cevabı Farhod dürüst. Durakşon pro. Hayır. Ama hayır بعد از harfi y ya ımını tamam dürüst meşer. Hayır. Hayır. Savoli nuhum. Araba sürebilir misin? Araba sürebilir misin? Araba sürebilir misin? Ha? یعنی ماشین رانده میتونی؟ ماشین رانده میتونی؟ خب باید سوال واریانتون رو پیشنهاد نکردیم جوابش شاید که اون کلمه نویسم میگه. سوال هفتم انگلیسیce konuşabilir misin? یک نفر گفت دو واریانت. یک واریانت میگم که evet konuşabilirim. بله گپ زدن میتوانم. hayır konuşamam. hayır konuşamam. یعنی گپ زدن نمیتوانم. یا که evet biraz konuşabilirim مثلا. خب سوال هشتم ata binebilir misin? At سواری کرده میتونی؟ evet binebilirim. بله سواری کرده میتونم. سوارش نمیتونم. hayır binmem. hayır binemem. یعنی نه سواری شده نمیتونم. خب انوشیروان شریفوف همی قشا میدانم که همه میگه زبانی ترکی آسانه. درسته بله. زبان ترکی آموختنش آسانه. Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Zabon Türkiye ama ben biliyorum. Ben biliyorum. Hop tabii sürebilirim. Sen sürebilir misin? Behterim. Hop Durakşon Pro. Tabii çi meşavad? Tabii albatta meşavad. Tabii albatta ki Durakşon Pro. Farhod Ece hayır süremem. Hayır süremem. Yani نه رانده نمیتونم. درسته فرهاد جه. سوال آخران برای بیوگاب زنیم قسمی دو. سوال آخران yemek yapabilir misin? Yemek yapabilir misin? یک نفر گفت که yemek yapabilir misin? شما چه جواب میتین؟ خب Dilşot Ece, evet sürebilirim, hayır süremem, evet biraz sürebilirim. Böyle درسته. Dilşot Ece, behterin cevap. Nasıl konuşuyor? Hayır bilmiyorum. Farhod Ece, albatta. Ruh ve Suycanat, ben İngilizce çok güzel biliyorum. Behterin, خیلی خوب. Ruh ve Suycanat, Durakşon Pro, Allakay çi میشود? Allakay Allakay چی میشه؟ allakay peki میشود. peki میشود و artık میشود. artık. مثلا artık ben gidiyorum. Yani allakay من میروم. یا که اکنون من میروم. توجه میدونم یا artık میشود یا که peki میشود. خب یکون نفر دیگه معلومات داشته باشه با بنویسن. Dilşot Ece, evet yapabilirim, hayır yapamam, evet biraz yapabilirim. Sen yapabilir misin? Behterin. Farhod Ece, tabii yapabilirim, hayır yapamam, sen yapabilir misin? Oli. خب درخشان پرو فهم و تشکر سلامت باشین. خب بله سوالی نهم این بود که araba sürebilir misin? Cevap evet sürebilirim. Hayır süremem. Savolu dahum yemek yapabilir misin? Evet yapabilirim. Hayır yapabilirim. Evet yapabilirim.
hayır yapamam. Yani teorik kadar nemiyorum mesela tamam. Yani ki cümleki cevap dudan çan nefar biraz yapabilirim. Yani yakın 5 rengimi uğrayıp kıtametim işte. خب این بود برنامه بیوگابزنه قسم دو یکون کسی که یکون سوال پیشنهاد توصیه داشته باشن میتوانن نویسن خب اگر نداشته باشن به همین برنامه امروز به پایان رسید تا هفته دیگر در امان خدا باشین هفته دیگر از زبان روسی می شود خب دوستان گرامی در اینجا خداحافظی میکنیم تشکر از همه‌تون برای اشتراکتون تشکر برای قدردانی کردنتون برای آمدنتون تشکر برای کسانی که فعال بودن جواب دادن به سوال ها و از کسانی که در این برنامه بیوگپ زنیم دو نبودن میتونن این رو بعدا تماشا کنن و نوشته گیرن این سوال ها را با جواب هاشون حتما در کارشون میشن موفق و مؤید و سربلند باشین خب نه که درخشان اما کم قطعی ترک کار میکرد من هم میرفتم اومدم یاد گرفتم ترکی را شریف خون که درخشان پروی دلشد تیجی از همون اول افیرهای ما در افیرهای اشتراک میکنن زبان ترکی را خیلی خوب میدونن با فکرم که از ما خوب میدونن تری آدم خاکسار که هستن شما نشون نمیتن اگر ترکی را از ما خوبتر میدونن انشاءالله شریف خان سعیدов برادر همین انگلیسی را زود زود مونید خوب میشود انشالله یک هفته بود تقریبا نبودیم چون که کمتر مشغول بودیم از یک درس ضبط کردگی من بگه ضبط کردم شاید که پگاه بگذارم شد از پگاه چی میکنم آغاز میکنم درس گذاری را از پگاه انشالله تشکر برای توجهتون شریف خان سعیدов کم کم کامنت بنویسین کم کم همون زیر ویدیو در اون لایک کامنت بنویسین که بفهمیم که مردم طلبگار هستن بگیم که زبان آموزیده یک هفته نبودیم فقط یک نفر پرسیده که چرا درس نپرداختین کی میپرتوین درس یک نفر خط کرد پرسید و دویم نفر نشمایین در اینجا افیرده پرسیدین Farhod Ece hocam teşekkür ederim. Çok güzel olmuş bu gece. İyi akşamlar. Teşekkürler Farhod Ece. Ki Durakşon. Teşekkür ki برادر Farhod Ece. Teşekkür az شما نیز که آمدن اشتراک کردن. دلشاد Ece Rahmat Muallim Can selamat باشن. Durakşon pro بهترین میگم переводчик تلقتی به سواد میکنه راسته. چی؟ میگن переводчик تلقتی به سواد میکنه راسته. اکی خیلی که برادر درخشان که هر یک چیز همین دو پهلو داره. یعنی همین کار دا اگر نادرست استفاده کنی اجازه میبره مثلا. یا که مثلا کار دا اگر با نیت بد استفاده کنی یک کسی میکشی مثلا این هست در راهی بد. اما در آشخانه استفاده کنی به اون طعام پخته میشه مثلا. همین اینترنت هم اگر در راه نادرست استفاده کنی ضرر داره. اما در راه درست استفاده کنی فایده های داره که شمردهش نمیشه و حسابش نمیشه فایده داشته. بنابراین همین ترجمان ها را همین پریواتچیک ها را مثلا برنامه های ترجمانی را مثلا اگر در راه درست استفاده کنیم فایده دارن مثلا چیه یعنی گاه یکون سوال قین پیدا شد همون را بریم از پریواتچیک ها چک کنیم بکوبیم ببینیم جستجو کنیم اما برای اندک مندک سوال پریواتچیک نریم خوب میشه یعنی خمون کتاب ببینیم از کتاب جستجو کنیم متن بخونیم بریم یک بار نفهمیم دوم بار بخونیم دوم بار سوم بار همین خیلی خوبتر یاد میگیریم اما در بعضی حالات بله پریواتچیک فایده داره یعنی کوشش کنیم در حالات ضروری استفاده کنیم در همه حالات یعنی وقتی یک کتاب رو میخونیم مثلا این akşamlar iyi میشود یا بار یا ببینیم در پریواتچیک چی میشه این akşam شو میشه akşamlar چی میشه یا بار یا ببینیم در پریواتچیک چی میشه این خیلی نباشه اگر خوب میشه نه گاه باشه
خب شد بسیار قطعی ترکو میشیشتم چای مینوشیدم چه ماه پیری بود چیک دا گپ میزدم خودشون بهترین اما من دیدم که نبوده فکر کردم که آخر سال است و دیخت دارد او یک هفته دام گرفته که بای هفته آینده شروع میکنه پکه انشالله دیگه چی داشتیم روستی ریمونت تعمیر خانه داشتیم خب درخشان про чанд қадар ёд гирифтан мумкин туркира бародари азиз замин 6 моҳ бисёре барои туркира агар одаме ки бига ки ман ёдаш мегирдам 6 моҳ бисёре яъне байни 3 моҳ то 6 моҳра забони туркиро омӯхтан мумкин аст лекин ба шарте ки агар ҳар рӯз биомӯзиш ҳар рӯз агар ҳар рӯз омӯхтӣ навишти аз ёд кардӣ анами хел чиқеле ки саволҳо ҳастанд қади ҷавобошон ҳамин хел агар тайёр кардӣ як нафар дигара пайдо кардӣ иҷа биё мара бипурсӣ ки якшанбар чӣ мешавад вай мегӯяд ки якшанбар мегӯям ки якшанбар як нафара биёру пайдо ки наслсин буде барои шумо вақте гуфт ки наслсин им ташаккуре дорем сен наслсин имсин ишлер насл гидёр ҳаят насл гидёр нердасин хуб инами хел гап мезанӣ дар 3 моҳ то 6 моҳа забони туркиро ёд мегирӣ забони туркӣ осон аст аммо барои дигар забонҳо мисли англисӣ русӣ дигар забонҳо ман фикр мекунам ки аз 6 моҳ то 1 сола лозим аст акай дурахшон дар 1 сол ба фикри ман ёд гирифта мешавад бале мелик йилмаз мерҳаба مرحبا ملک یلماز nasılsın iyi misin neredesin nasılsın Ali Mustafa iyiyim sen nasılsın iyi misin hayat nasıl gidiyor işler nasıl Farhat Ece برای همین هیچی نگفتم که شما هم یک کمی عادت نه فهمو تشکر فرهاد Ece ملک یلماز السلام علیکم و علیکم سلام دلشاد Ece 4-6 моҳ бо ман 1 сол мегӯям агар ҳар рӯз мақсад кӯшиш кунӣ аз 3 моҳ то 6 моҳа ёд мегирӣ лекин агар як нафар ба ки хема кай ёфтум вақт ёфтум масалан ки як бор медурам ам канали дунёи забонҳо ягон видео тамошо ё ки як канали дигам ки боша масалан медурам як видео тамошо мекунам ягон 3-4 ҷумла аз ёд мегирам бо ҳафта пас бо медурам и хеле бале 1 сол 1.5 сол мекашад дурахшон афай мелик салом хуш омадед мелик Йилмаз алейкум салом хуш бошен ман хоҳаратон мешавам ка дурахшон темер душанбеда ҳаст я шуносум рафт қабулуш накардам чиро қабулуш накардам сабаб бенде ием ташаккурлар риҷоя дорем дилшод Ҷа хуш омадед апай мелик дурахшон охирода син меган чӣ маъне доранд син меган вай пасванди феъла пасванди чӣ мегӯям шумо масалан дар забони англисӣ вақте мегӯям ки хоб ҳамун син ҳамун verb to be аст масалан дар забони тоҷикӣ мегӯям ки чӣ ҳол дорӣ чӣ ҳол доред чӣ ҳол доранд чӣ ҳол дорӣ чӣ ҳол доранд хоб яъне ҳамун ҳол дор аслаш як аст на лекин баъд аз дор алиш мешавад ку доремду доранду дорему дорема алиш мешаванд ҳамон пасванди ҷонишинҳои шахсӣ аст вай синро дар забони англисӣ метавон тарҷума кард ба чиз verb to be am is are метавон тарҷума кард how are you наслсин чӣ ҳол дорӣ ту масалан хоб иҷа хоҳар мелек гуфтед ки ба ҳаматон хоҳар мешам бале хоҳар аст ин мелек Йилмаз
Şöyle ki ben Farhod'a apa şava. Farhod tecrübe apa meşava. خب دوستان اگر سوال پیشنهاد نباشه در اینجا افیر میخوام که ختم کنیم چون که 1 ساعت شد دراز نشود. خب تشکر از همتون برای اشتراکتون، برای آمدنتون. تشکر به درخشان پرو، تشکر به دلشاد فرهاد ملک، تشکر به دسترخوان زیبا، تشکر به خب ملک الماس گفتیم، تشکر به فرهاد تیجی، تشکر به شریف خان سعیدов، تشکر خب به راه به سوی جنت. خب تشکر برای دیگر نفرانی که آمدند کامنت ننوشتند و بگیم که تماشا کردند. تشکر به همه‌تون. لطفا همون گذاشتن لایک را فراموش نسازید تا که ویدیو باز بگم که زیادتر بیننده پیدا کند و زحمت هایی که بگم که اینقدر افیر میکنیم باز یکم بیش مردم هم فایده بگیره از این بگم که چیزا افیرمون فقط چخچق نباشه که. خب iyi geceler. Herkese iyi geceler. Teşekkürler. Hoşça kalın. درخشان پروگرام گروه نسته ترکی رویم سوال جواب کنیم. در اینستاگرام ما ترکی زبان ترکی داریم به زبان انگلیسی های ترکی داریم به زبان انگلیسی که ببینید چه کشید. در اینستاگرام یک گروپ داریم به زبان انگلیسی های برای انگلیسی یاد گرفتن. اگر برای ترکی را کسی بخواه باز 5-6 نفر شوند مثلا در زیر همین ویدیو نویسن که ما میخوایم که ترکی را با آوازکی یاد بگیریم. چیکار میکنیم؟ یک گروپ دیگه میکشویم و اونجا میدونید شما آوازکی روی میکنین، آوازکی صحبت میکنین با هم دیگر یا خطکی چکلی که معقولتون باشه. باشه نگر میکشویم گروپ. İyi geceler hocam. Kendinize iyi bak. Teşekkürler Faruk Hocam. İyi geceler.